And welcome back to Budget by Myra. Assalamualaikum and hi guys. So this is my duit raya yang husband bagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih. And yeah guys, for those yang first time datang dalam YouTube channel Budget by Myra, I am Humaira and you can call me Myra. So guys, apa ni? Saya dapat RM100 daripada husband. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezekinya dan kembali kepada saya. Jadi tadi saya sudah makan. So kita tukar dulu, kita tukar RM50. So tadi saya sudah makan these things RM50, ajak anak makan. And saya cuma ada RM50 sahaja lagi. So RM50 ni saya akan masukkan ke dalam saya punya cash monthly saving challenge. So monthly saving challenge. Jadi, saya akan masukkan RM50, which is RM30 dan juga RM20. Okay, so jadilah RM50. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya punya monthly saving challenge masih Januari ya. Sekarang sudah April, tapi saya tiada banyak duit yang saya mau simpan, tiada duit lebih yang saya mau simpan. Tapi it's okay, kita just keep our own pace. Jangan ikut-ikut orang. Sebab nanti kalau simpan banyak-banyak pun at the end of the day kau ambil balik pun tidak bagus juga. So I prefer to simpan macam ni, sikit-sikit asal ada. Okay, so 50, 100, 150, 120, 140, RM145. Alhamdulillah, saya ada RM145 monthly saving. So kalau mau simpan RM1,000, saya ada lagi RM2,000 something, RM2,000 lebih-lebih lah untuk mau reach the goal. So RM3,000 ni saya tidak tahu untuk apa sebenarnya. Mungkin satu, saya akan beli emas, charms. Emas. Ataupun saya habiskan saya punya bil telefon. Antara dua tu sajalah. So, antara saya beli emas ataupun habiskan bil telefon. Tapi maybe saya akan habiskan bil telefon. Sorry, saya minum tadi. Okay, so guys, that's all. Masih banyak lagi ni, masih jauh perjalanan. Tidak tahu bila habis, tapi doakan supaya saya boleh habiskan. Tidak tahu bila tahun ini kah, tahun depan kah, tapi you all doakan saya supaya saya boleh habiskan. So guys, di sini setiap kali habis, saya akan masukkan ke dalam account yang boleh beranak, investment. Okay, so setiap kali habis saya akan masukkan ke dalam investment supaya dia tidak stay stuck di sini. Dia tidak stuck 300. At least dia ada 20 sen kah, 1 sen kah, at least lah. Saya tidak mau dia stuck 300 di sini. Okay guys. Jadi, lepas tu saya juga mau masukkan sedekah saya ke dalam envelope sedekah. Saya memasukkan sedekah saya ke dalam envelope sedekah. Budget by Myra. Oh, saya tidak dapat hari ini. Dental pun. Oh, sorry guys. Saya punya envelope ni, saya ada ceritakan awal-awal video bulan ini. Saya beli envelope. Lepas tu orang tu tidak bagi perfect things to me. Jadi saya tidak pakai itu envelope. Lepas tu saya bercelaru sudah. But it's okay. So dental saya akan dapat 100 pula. RM10. Dental saya akan dapat RM10. Saya tidak bercadang lagi mau buat gigit sekarang, tapi saya mengumpul sejak ni. So 10, 20, 30. RM37. So Maret, April, cash,
plus 10 jadilah RM37. Mana tahu saya balik kampung kan. Kalau di kampung saya senang sejak mau pergi klinik gigi tu. Mana tahu saya balik kampung, saya bolehlah pergi klinik gigi. Begitu. Macam tu saja. So new phone pun tiada, TNG pun tiada, ASB ni saya punya ASB bulan lepas saya belum masukkan sebab setiap kali saya masukkan ASB saya ni RM35 saja satu bulan. Kesian lah kan saya, tapi tidak apalah. You all doakan sajalah saya. Tapi since RM35 tu kau kena charge RM1. So I'm waiting for this month for RM35 lagi supaya saya masukkan satu kali. Korban pun saya masukkan ke dalam saya punya TNG. So yeah, I think that's all. Cumanya saya tidak jumpa sedekah punya envelope. Saya tidak jumpa sedekah punya envelope. Kalau saya ada duit nanti kan, barulah saya buat balik saya punya envelope ni. Sebab yang ni pun rosak sudah. Tapi selagi boleh dipakai, saya pakai sajalah sekarang ni ya, guys. Jangan kita membazir. Membazir tu amalan syaitan ni rajim. I feel so tired. Okay, so saya mau go through with this. Oh, ini pula sedekah. Sedekah saya akan dapat RM30. So, kejap kita cari dulu RM30. Adakah tidak RM30 kita ni? Kita masukkan sekali lah. So, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita ambil duit di sini. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadi tu duit bank duit to the bank. Maksudnya duit saya jugalah. So RM30 untuk sedekah. Bulan ni alhamdulillah. Sebelum ni saya terus transfer tahu duit sedekah ni. Tapi sekarang saya jumpa orang tu baru saya bagi duit sedekah ni. Macam tu. So RM30 duit sedekah. Okay. So RM30 duit sedekah. And let's go through with this Atome. And yeah. Jadi Atome saya hari tu saya beli hadiah for my daughter, anak pertama. Lepas tu aunty dia bagi duit. So saya bayar Atome tu guna aunty dia punya duit. Okay, macam tu. Oh, betul. Tapi saya sudah buat allocation juga untuk bayar this Atome. Okay. So, kalau macam tu, ini 68 ni kasih sinilah dulu kan. Kasih sinilah dulu. Kalau tidak cukup, baru tambah-tambah. Okay? Is it? Nanti fikir. Ini saya tidak boleh fikir sekarang. Saya kena fikir dalam keadaan yang tidak serabut. Okay lah. So, that's all for today. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and comment this video. And thank you for watching. Thank you for watching. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin.